Ebi babwamiro babire nibigweraho kutandika ko korwa ko gutorera benurira bakitagata muhito rukaza umugombora ya Nyakizinga Umutoma district orije kumaraho isente ziri kwingana miliyoni 5. Urgensi yatondwaho ekinde kintu cyamana munongo mu magaraga umutara hano. Bweni nyowe nyine ho ka history kake argudo turubato kuvuga gari nkavuga gari ndabahandi kuzo mu kibado. Niwe namara bwebembezi y'imyaka 35 ni chairman y'Rusiwa kongere cy'ikika kireba bana neyo kunakimanya tukakoraho hamwe rero Rusiwa nanye ndi wo muri Kitagata atwerire Athakazora usinjira karuru ka Ruhinda South MP awa Mutoma district nagira ngo kora ko rugutoro ncukoretere by'intambara byagendaje ugisireho n'enkorakorana ukweyongera umbyanga umuhanda ogwo gwigurwaho uruguto rwatanisa shema hamwe na Mutoma district abwegomborra ya Nyakizinga hamwe ne yashema oro ruguto n'urukuru munonga Nyakizinga nense ruhinga umwani Nyakizinga nensi einebihingwa bingi abo kutwara Kitagata na nahandi abebembezi bagakire bashaba bataka ukugumana batona nabebembezi abarikumanye bizu by'abantu ba burijo kandi abatari kuryenguzi hikibayamba kutunga ibyo buhereza n'enkorakora n'umbyanga byabo Katumba Wamara turebe na Ministry of Health Ruso Cheng okureba Kitagata Hospital yaba Regional Hospital President yakigambere kisigarire no kukikuratira abo kukikora bakakikora Engineer guno mutaho rugudo naza kwikahari nabura kugira ki ebyoma niwe birafero munji owai ejo kota nehwa next time nazuba nagaruka amasutani gawo ejo kota negira ki nehwa abatabakomeraho bayihanangiriza bataka kugumana bakora burunju bwansi aharuguto rwabo ngwabo ko barakwatijaga nibisha kuba bayehena abo nkuko bakomba saramataga gabo benda ngo batabasharo wabo azacendera kiteganise by'uruguto ubwo ninyenda kubeba zabo ko uruguto runduyamba twena kandi kuba kumara ko uruguto bumwe mwigaze eje mufurejejo azacija kita uruguto n'abantu wenda barukora amizi gatajara igara bagata buruge kora bagati ecyo kibe kina ngara kwanyu ngabandabo ko so uruguto no kugira ngo makora maintenance abashatu barga mukagira ngo no uruguto rwagamente tubaza kurabo mwitakari yawe rero katero rwari Honorable Kamuntu Ephraim, Honorable Athakazora hamwe na Jimmy Mabhanda chairperson w'intebe ya Katana abwashema bekozeremo umurimo bataho umuhanda gwa miliyoni 4 umukushembutse y'umurimo gendo misho amakuru agagasha kwa Olivia na Sasra abwatari West umurimo Tom